Udruženje distrofičara CAZIN Utica provodi niz projekata stručnih radionica i ukazuje na nedostatak pravnog definiranja prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te dostojanstva ove populacije. Među tim aktivnostima je i priprema informativnog biltena čijih će prvih 500 primjeraka uskoro biti podijeljeno u našem gradu. Udruženje distrofičara CAZIN formirano je 2012. godine. 5 godina kasnije uz podršku lokalnih vlasti pripremljena je strategija programskog djelovanja udruženja za period od 2018. do 2023. godine. Fokus je stavljen na rehabilitaciju, rad i zapošljavanje, servis podrške te rekreaciju ove populacije. Istakao je Hasmir Delić, predsjednik udruženja. Iza ovog cazinskog udruženja su izuzetni rezultati. Realizirani su brojni seminari, stručne radionice te projekti, zahvaljujući kojima je u značajnoj mjeri unaprijeđena zdravstvena zaštita, poštivanje prava invalidnih osoba, njihovog dostojanstva i osobne autonomije, što među ostalim podrazumijeva slobodu izbora i neovisnost, nediskriminaciju te sudjelovanje i uključivanje u društvene tokove života u zajednici u kojoj žive. U udruženju ističu da se sve što se radilo s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom. Naglašeno je da je od izuzetnog značaja senzibilizacija javnosti, što je moguće uz konstantno informiranje javnosti o aktivnostima udruženja Utica. Stoga s ponosom najavljuju štampanje informativnog biltena namijenjenog javnosti kako bi je upoznali sa djelovanjem i radom ove populacije. Kroz naš projekat Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke finansira štampanje brošure. Predviđen je tiraž 500 komada, mnogi će reći da je puno, ne, zbog obimnosti teme i teme koje će biti razrađivane dalje kroz izdavanje brošure. Brošura se predviđa do 30 stranica, dok je ovaj okvir negdje do 4 stranice gdje će samo navedene teme o kojima će se pisati dalje kroz izdavačka djela ovoga projekta. I dijeliti se u našoj opštini, odnosno u našem gradu, besplatno koliko dostignemo. Mogućnosti ostvarivanja medicinske, profesionalne i socijalne rehabilitacije, te šta je to servis profesionalne asistencije, samo su neke od tema prvog informativnog biltena. Istovremeno je nekoliko stranica posvećeno radu i planiranim aktivnostima udruženja Utica, u kojem se nadaju da će imati dovoljno sredstava da se informativni bilten izdaje u kontinuitetu. Ovo je od izuzetnog značaja za osobe s invaliditetom, jer je ovo također jedan od efikasnijih načina da ukažemo na naše probleme i potrebe.